Hello everyone, welcome once again sa ato ang LV Amor Vlogs. Today, let me share with you one very relevant topic sa atong panahon karon, the gods in our lives. So, before that, let me give you our Bible text, Exodus 20 verse 3 and 1 John 5:21. So, the idols in our lives. Now, the question is how to detect if these things become our God or idol, no? So, that is the question. And the answer to that question is number 1, they steal most of our time. They become our priority. First thing in the morning, nakik-engage na kita ni anak, no? Either our cellphone, television, or anything, our hobbies, our kaning updates sa atong FB or updates sa atong Instagram post, updates sa atong TikTok, or anything that steals most of our time. They become our priority. Bahala na kita kakaon basta kay tuata dito anak nila, and that is considered as our God or our idol. Another thing, when it robs us of our fellowship with God, we skip prayer life nato, magpabiyaan, Bible reading, spending time alone with God, mawani na, and then meditation, reflection upon the Word of God, mawala na. So, it robs us of our fellowship with Him. And then, another thing is, if we become worry without it, or anxious without it, kana bitang murag balisa ka ita, ug wala diha, kung wala diha, o hindi ta makakita or maka-update, no? So, ingon ana, it could be our favorite celebrities, our favorite TV program, our favorite personalities, or cellphone. It can become our God. Labi na karong panahon na, kanang cellphone, grabe yung kaing na hook ni anak, no? Ang na-addicted ni anang cellphone. So, I would like to make it clear that cell phones, it is not bad to own cell phone, no? Because today cell phones are necessity, no? But kaya bitang di na ka-control ng murag naa na lang yun, and then we are anxious kung mawala na siya, mawani, malimtan. Of course pangitaon kay mahal man, pero parantan ang nalimtan nga the tendency is balikan nato kay nalimtan nako akong cellphone sa kwarto nako. Unyag manawag si so and so. So inana, no? Unya mura og basta ka murag lahi nang ato ang attachment ni anang mga butanga or ni anang mga tawhana. So another thing is when we realize that it is our purpose for living, it becomes our purpose for living, aside from God, no? So ang example gini ana is money, the love of money. Kana bitong mo pursue kita sa money nga ang Ginoo murag mas set aside na lang, no? Nahimo na lang spare tire nga hinumduman lang kung magkalisod na. Himuon na lang siya nga last resort instead of as first line of defense. So, ingon ana, no? So it can become our God. Labi na karong panahon nga money, mo ginay kompetensya sa Ginoo and other things, no? Now, how to be free ourselves from these things? First, we have to acknowledge, we have to accept that we have these idols, we have these gods in us. Ato binang ang kunon sa Ginoo nga Lord. Naalagi ko'y idol, naalagi ko'y
gina-nurture nga special kaayo diri sa akong kasing-kasing. Pasaylo ako wa na gani ko makaduol nimo, no. So ingon ana, accept that we have gods in our lives. Then second, deepen our relationship with God. Palaluman atong relationship with God. How to deepen our relationship with God? Prayer life. Atong ibalik ang tong prayer life, i-develop ang prayer habit na to. Bible reading, day and night, bisag usa lang ka chapter sa kada book. Usa ka chapter in the morning, another chapter in the evening, bago matulog, and then prayer, no? So, ingon ana, and then complete surrender to the Holy Spirit. Makatabang kaayo na. Hangtod nga murag di lagi kaganahan dayon mag kuano kay tuan na lang ka ang imong time to as Ginoo nimo gi-spend, no? So it is honoring unto God, maka-glory kaniya. So ingon na no, deepen our relationship with Him. And then we must release, ato yung i-release ourselves from those things. Atong i-release, no? Kay dili mayo nang dunay gods or idols. Kay matod pa sa atong Ginoo, I am a jealous God, no? Jealous God kana siya. So, mao kana. And then mangutan na tingali kamo, what are the gods in today's day and age nga naimong Dios sa mga tao? Well, daghan kayo, daghan, almost. The God of Jewelry, daghan po nakuha ng jewelry, no? Nothing wrong, ako doon ako'y jewelry, pero para ginaprinda, o magkapiki-apiki pod, na ako'y kaprinda, so that's the reason why. Pero ako na pong butang suok, no? So wala po na ako na siya ginakuan gyud. And then, entertainment, the fashion, unsay trend sa kalibutan, what is in, no? Ay na kay kinaraan, na. So, usapod na siya nga mahimong gods na to or idols, no? But the most popular god in our life, social media. Social media. Dili lang ta ma-offend, tinuod man pod. Reality check, tinuod na. Tibo kalibutan, pila ta ka billion? 7 billion? How many people spend most of their time sa FB? Scrolling up and down. FB. So, naiuban diha akong hibawan tingali murag 2 hours, 3 hours, 4 hours, naargi na siya diha sa Facebook, no? Stealing most of their time kanang social media. So ako mag-ingon nga maot na ha. Nothing wrong, pero og kita mismo wa tay disiplina naan lang kita diha kana mo imaot kay mawala naman ang atong kuan sa Ginoo, ang ato ang fellowship niya, no? So social media, FB, dako kitag oras diha, pero di ganita kaabri sa HB. HB is Holy Bible. FB, HB. Di ta kaabri diri sa HB, tuara ta sa FB. So, diha no, dili na balanse ang ato ang life. We must nurture our spiritual life, no? And then, unsa pa ilain sa social media? Mag-update ko karon sa Instagram. Ari ko sa WhatsApp, ari ko sa Messenger, ari ko sa Google, kay doon ako i-research, okay lang na kay research, no? Ari ko sa YouTube, kay mutanaw ko ni so and so, unsa na update karon ni so and so. So, mao kana, no? They become our gods, our idols. Napay daghang lain karon sa social media, na Telegram, na Patreon, na unsa pa nang uban diha. And then the most popular, TikTok. Nothing wrong with it. Again, sa akong giingon, pero na po makita na ko diya nga dili maayo.
dili maayo gyud, no? So dili maayo gani sa mga bata, makaton ang mga bata og you know, dili na ko elaborate kay ma-misunderstood niya ko, ma-misinterpret na pod nga mauni mauto. So basta kay anything mo kanibitang mo steal sa ato ang most of our time, it robs us of our fellowship, we are anxious without it. If it becomes our purpose for living, so inana ka na. We are adapting or we are nurturing the gods or the idols in our life. So mao lamang tingali kadto mga kaigsunan, I hope do na kitay na learn ni adto. Dita palabi sa FB, basta punta sa HB. No? Okay, mura kadto for our Bible text, Exodus 20 verse 3. It says, you shall have no other gods before me. And 1 John 5:21, little children, keep yourselves from idols. So, ang Biblia mo nagsulti ana, dili ako. Mga kadto mga palangga, the idols in our lives. So again, have a good and godly day. Dayon, please subscribe, no? And salamat kaayo sa nag-subscribe, sa nag-support nato, nag-encourage nato. Salamat kaayo. All glory to God. Thank you, Lord. Imo kong gitagaan og trabaho. I'm doing the Father's business, sharing His word, no? Aron dili tama kusian kaayo bitaw. This is my passion nga mo share gyud ko sa word sa Ginoo, no? Thank you kaayo, Lord, ni ana. Ako yung utang tanan nimo di nako mabayaran. So do the Father's business. Dili kita magpatintal anang social media, no? So again, have a good and godly day everyone. Bye-bye.